en brother tegen dat ik make vrede de nanga you. Want if you look you brother, you corrigeer you brother mij doen sansa no boom. Je begrijpt? Maar die idee, we want ik verantwoord voor de sansa une do boom. De wama ko bari tak asansa je do no boom, dan je select na trobi amai suku. Je select na probleem ama ko suku. Terwijl je ko sorry tak tek verantwoord voor de acties sa je play. Sai de scout of so me oroko insrana. Na black amai make polina konde ya. Abaka amai make poli aina konde sanang. Make scout abi woko constant. Dan we denk dat to snap dat de ukuda wa Batman wa gangster. We do broek onder bellen. You know a lummel. You know a lummel mi brother. Wa koud op chile wel broek onder bellen. Dat we ook sorry ne ko Batman ya weri. Give me one right on the free. Yes, Johannes a vers 32. Hoe ze het binnen op een stratie? Dus je dat een stratie erbij, dan is op een iPhone vast in de Bijbel. Hoe draai je naar koning boeken? Dat is een koning moet zwallen, een wet voor kado. Dat ook een soort van bradafu. Nou, een lummel neko tegen next jaar. En je nou een broek moet ik wat pijpen, die een broek nou tegen next. Next is maar tegen next. Een baby zegt weer een broek moet morgen een beetje black man. Lees. Johannes 8, vers 32. En ons sabi de waarheid. En de waarheid zal me kokofi. Een waarheid zal me kokofi. Een waarheid dat blakke man aan kon uit brood tapu. Omdat hij nog tek je pressie met kan een potje onder nou. Vrouwen draait tapu le kwa frietje also. Dan je kwa straat die play Batman. Bring it out. Voer of de was hij smoko jonko da. De vrouwen draait de man tapu. Hoe ben je dat pas straat die ook toe? Hoe ben je de man roosot ook? Van je schoot de kist de man. Nou we mij te set de man op. We mij te set de man op dat is schoot te kist de man. De man een vriendje. Kado amasa yor kado wet. Amman dat nou een koning. Amman dat nou een general. Kado army koftak a woord op kado nou. Want na de laatste day toro. A black amasa is snap tapa ook 2024 ete. Nou een vriendjes aan nooit nou een wiki lees. En sa sabi de waarheid. En de waarheid sa me kuko free. A waarheid to me kuko free. A waarheid to sorry tak. Say de mek de sanjap sangau. If you have a black ama in the brudu, you will think that say de sanjap sanga black ama yo. Say de sanjap sanga black ama. Omdat nou, als we zijn we doen today, we zouden tegen kado. We zijn trucks, we zijn we huru, we make it chila une sorgu. Na sem sa poto wa katiba wa gwa, e dis una wa katiba moro. Dis like that in fire wa brom. We bring na appetite fire. Give sara aware. Give sara aware. Osam, uno na wo to e complete, uno ko please no ma fi. If na say come Snapchat of Kapalani, ala de sem lumbal jabo job prepare. Yeah. Gunshot. No one lumbal ne ko tay give prophet kado next year. Bring it down. No one lumbal ne ko tay give of kado next. Uma sabe tide. Ala block pe go no one lumbal ne des assistant. Lees. Abuku salam. On a lieve defense on a 12 You correct kay do correct kay futego. And you wet. De ware. Wet fu kado na aware. Takwe priki. Wa ma ko tay gutak na hatwe priki. Wati, et mi tegi taki no afuru na hat me preki, et mi tegi on blaka man wa ser trucks na hat me preki, et mi tegi tak trona ngai blaka fro na hat me preki, et mi tegi on blaka man, sorgu yu kosen na hat me preki, na lobby da pe mi brada, on da tu no kis lobby fu pa, e fu be abi pain oso, u pa bon le rule sanga fan af tu e gorokom, na mo sam tak na lobby, furu de lees say abi, lees Amos. Bring it out. Amos 5, vers 11. Once de man loopt de man zei takatru. Zei de man lever a blaka mesi af de man kirama. Onda tama beta katru. Zei de man kir Paulus. Onda tama beta katru. Zei de man kir Petrus. Onda tama beta katru. En zo ook toe ready telling a word of kado. That's right. Abuku fu Amos 5 vers 10. Dem no lobby da suma, disi konfuta ki leti na da portu. Sa de no lobby, dem no lobby da suma, disi konfuta ki leti na da portu. De no lobby ma sai kontak leti. Sa na leti fo sa Bible, give me direct. Also lu sa na leti. The people no lobby ma sai tak leti. Dat na problem sa de ma abna ngane prophetic kado. Nooit in de Bible de ma bel op de profeet. En de man no lobby ook toe. Want sa if you are pedophile, o sorry tak brother. No op teenager, throwing off of you leeftijd. Voer of de best man aan tawa na pedofiel. Na de score met de my sex. Voer of de tawa man aan best man aan pedofiel. Voer of de man aan pedofiel. En we braven dat ook toe. Listen. Bring it out. Vers 23. Because dat commanderi de walopu. Because dat commanderi de walopu. Listen. En dan wet de leti. Een wet voor Masara de leti. Wat meisje 15 jaar. Na pedofiel. Wat meisje 16 jaar. Pedofiel. Dat na pedofiel. Dat na kerkie maar hoe de profeet Fukado. That's right. De profeet Fukado.
Hey, alama sa tro ja open finger. Alama sa tro open finger. Lukuja. Luka for scale. Hey, Luka for scale. Luka for scale. This na de masa tro na ngade vrouw. This une wano demandati. Wano demandati. Una de profeet fukado. Wano de kerki masa in mesbreng umaching. Una de profeet fukado. Leise baka. Dem no lobby de suma disi de konfuta ki leti na dat portu. Dem no lobby de suma disi ta ki leti kweti. De no loba masa itakleti. De no loba masa itakleti. Unu na truo taki. Unu na truo taki. Dat na pastor yey. Yesu yey. Arki. Yesu unu na pastor gersi. Yesu anga pastor gersi. Yesu anga pastor gersi. Pastor ne vera sanja. Pastor ne vera sanja. Pastor ne vera sanja. Pastor ne hora sabat. Pastor ne hora wet fukado. Arki. Pastor. Arki one pastor. Arki. Asani ego if you know daily. Hey, the man taki if you know daily and I go you on. And I go you on talk. Masolang I feel that and I do asana you. Give my word to fukado e bro. Yere me Adrian 20. Osori sana word to fukado. Uno osori taka Bible elibi. We takele kwansande. Uru tawa nga busman e for crack chinese. What takele fande. Uno tak ala demang. Utak de my doing. Lazy. Abuku bu yere mi Adrian 20 first league na 20. The want to no de like fire. I want to fukado no de like fire. I want to fukado taekwondo au blok alama sai du asandati. If the man tak black am I furu, mi ne firu no fashion, mi ne furu. Mi no Israelite. You begrijp? If the man tak black am I sorgum ting, mi ne firu no fashion, dat me sorgum mi vrouw na am ting. That's right. If you firu no fashion, dat wat tak you now a pedophile. Dat mi taki. If you firu no fashion, you know of the man that. Listen. Futat de luku, atruwe preiki ja, atruwe preiki. Listen. Bring it out. Listen, we bro pastor ook toe. Alla pastor we bro ook toe. Hey, if you mess up unu, they go shit up one of the pastor no get up one lane. Bring it out. The pastor they don't go along to unu. All the pastor they go along to unu. Like hey, this that. We are up. We want to na buller sani. Listen. Solomon and Miga defense on a 12 You correct again, you are correct in Futego. And you wet, then I warhead. What tell you sani? Alama sai believing obia na abonu. Sani bonu mai trono. Buller na lesbian. Ala de para bonu kampu na buller na lesbian dape. Luku. For a quick, Arki, for a quick, Arki, for a quick, LGBTQ, nanga relakis no sama. Arki, Christ. Relaki, nanga LGBT no sama. So de relaki denk, witi, erka, nanga Hindus no nanga de buller, fuko overeenkomst de man kan accepteer buller, omdat witi altijd accommodeer buller, nanga lesbis. Lees certificate. Bring it out. Abuku Webra 4, verse 12. Because the word fugado de Libi and Tranga. A word of God I libi and a tranga lace. And a demoro slapu, the Kimahuru. A word of God slap I cut alas and lace. This is slapu na ala to say. And I can plant in that ceiling in a mindri. Just to break a word to the head in the forebill. If you did not sound that I'll cut it in bono, that you react. Daarom you react on that cut in bono, who you get a forebill for so lazy. What's up? LGBTQ want that the buller lesbian nanga Batman, the master nanga witi relati, nanga Hindu, nanga erka tak kala accepter the buller. That's right. Witi na olanga de accepter buller nanga lesbian. Ala de manda na buller nanga lesbian. Lisa, because takuna mkwa boluma. Abuku believe it because 20 verse. Sibara 20. One man if one this is a family witi. Here is a Bible tak. Call is a Bible lo. Here is a Bible tak. One man if one disi adwa family witi if one adwa bonumang futru umusu kiri dem Ondra Moses subona kanga stokiri. Anga stokiri wa bonuma. Daarom na baka uko altijd de bonuma de. Altijd de baka bonu. We say in the family, we don't give a damn about if I bonu. We don't give a damn if I bonu. Me bro me state if I bonu. Altijd me bro if the bonu. All of them I throw Batman. Check the bonuma. Hey, look all of them bonuma. They might throw Batman. Listen, man. One man if one this is adwa family witi if adwa bonumang futru umusu kiri dem usakiri dem na stone. This is the prophet who got over doing nothing. When nakala bula kiri bam, when nakala witi ma kiri bam stone. Dat na asasa a verschil voor oude naar het Nieuwe Testament. Omdat toen breekt dit akkoord in het Nieuwe Testament onder Christus. Daarom nou maar naar Komoro. Maar listen.
Wamang efo uma décider à uma famille viti. Efo de wa bonumang futu. Umusukiri dem. Usakiri dem nanga stong. Anga stong abe balu bokiri. Ala de buller anga de batima no bokiri. Ala de witi ma bokiri. Ala de witi ma bokiri na tenati. Magaro e kombaka. A black messias e kombaka. Dat want dat dede da passi e kom. Fire nanga flam da passi e kom. Give Salino. De buller. Leviticus 18. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Oh, sorry. The bonu my bull, the serif tapeure. Let's be in a grit, the serif de bonu campo. The way tak na blakama kulturu. Blakama kulturu na bull na griti. Blakama kulturu na bull na griti. Listen. Leviticus 18 vers 32. Dilosa di dalam omong, soalnya kiu di dalam omong. Arkisa kado takiles. Dilosa di dalam omong, soalnya kiu di dalam omong. Ada tumisi takru, ada abomination di kado to my bull. Blakama bull na yu kulturu. Osa bonu my leri na bull na griti. Ala de bonu my tro bull ti de day. Check it out. Leviticus 31. Leviticus 31. Leviticus 19 vers 31. No lukudam suma disi abidam witi. No lukudes masa witi leis. Efu sukudam bonumang. Of the sukude bonuma leis. Boy, Usref oto boru sref na ngadeng. A bonuma na nasa sa medo Afrika me ku collect slave. Efu na ekta witi ma sa ina na potulek sartin in boto. De froe menstruera itapu. We plasha pupa usref tapu. Sa ina de witi no beepu. Sa ina awir watra no beepu. Ude boto lex sardin. From menstruera itapu e pupo plasha usref tapu. Pede witi bede. Oito witi bar contact. Ei, u stop bula para. U stop bula flake. U stop bula flora. Oito blaka ma witi barco. Omdat a witi seref na a batiman. Okay, go kri. Leisa ya baka. No lukudam suma disi abidam witi. Efu sukudam bonumang. Fu bori usrefi na ngadem. Mide masra. Ugado no tenanga bulsani. Daarom a gado van Bijbel na een blakama komt tegen voor de besabi. That's right. Alla trafo op makbul. A blakama na ingi you no makbul. Ana juna le chief gado. That's right. Look the elective growth tapu. Da on ko tegen tak na hat. Alla for dat abe fortel. Fot fortel blakama abina ina growth tapu. So fortel abina growth tapu. Alla kama hat unu. Toch wa lobu enemy. Give salam 83. Nee salam 83. Alla kama hat blakama ma blakama olop alama. Ubige lobu brada. Ala de pouco sabe se ida no kia boy, mo chuta boy kiri. No tamare sing fau kiri watra folo. Ante tamai sing fau kiri e brada. Da to tak na black camera ti sit in a speaker i wakira o sa e sida. Bring it out. Salam 83 vers 2. Not a tiri, o gado. No ori freedom. And not a pi, o gado. Because you look, you fail to make it juku. Garo tak de fair anti-view. Da fote takanga garo tak de fair anti-view e met juku gado. Listen. And them suma, this is no lobby you. Des pasano lob gado. De sa de do. Be open them head. Them be taki kon. They be taki konirai against you people. They take konirai against a black man na ingi. That way she just laugh for nay. Today they ma ome system in place. A strafo so na one system sa de ma create. One sang a black man sa po gong illegal. A life ina illegal. I broko go ina sma oso. Da be na fefi article de mai sroto you. Maar hun is daar niet aan het draaien, die man 60 miljoen, de mij tak oplichting, de mij kies wajari. Maar jullie braken, maar de mij sorto iga lai, de mij sorto iga gong, de mij sorto iga embrak, de mij sorto iga bedreiging, alles aan de mij sorto iga dat tiari kies. De tramang, dat gewoon wajari, dat is oplichting, wajari. De mij ser wajari, wajari is daar is er team braken man. No of de kiezen, amane sorto, nooit amane sorto. Dat we contact uno lobus, uno mus lobus reef, uno lob no atramang, lees aan Bijbel. Not a tiri o gado. No you freedom. Not a pi o gado. Because you look, you fail to make it juku. And them somebody is no lobby you. They open them head. They be take on rai against you people. And they be rai against you keep one. They be take come and make we cut the puru for the one Nazi. They ma kota black man nga igi puru tak uno man de one Nazi moro. We denk tak minaf santigro, minaf mawina, minaf brokopondo, minaf samaka, minaf pamaka, minaf koronimang, minaf paramang. Je begrijpt? Mina Arawak, mina Karaïb, mina Disi. De ma kotu puru. Daarom de ma seruga verschillende pressie. De ma seruga ala de voor ook groot tapu. Voor praat dat uno na a konen krijg voor Juda. Lees.
de metaki kom amekui kondida pour de nazi so dati de non sa membre da nefu Israel moro so dati de non sa membre da nefu Israel moro ununa a people sa ne membre ane Israel moro ununa a fola sa ne membre tak ununa Israel moro daram gado takinde last day o sen profit kombaka puchara wo to give people that one taki suma oteki na yusak suma no oteki yebakre that na wo to kado kerki no le ria sandati daram kerki dia wet ma jalek na kado daram yesi tak wanga de mara te first skill de ma sai prika wet ma ja wanga de ma te first skill ona de ma de prika bible de ma sai prika wet ma ja wanga de ma first skill ona de ma de prika bible ununa bible we priki let's go do say abi ona mi fi my god They may take it against you people. They may rise against you Kibri one. They may take it come and make you continue pour for the Nazi. So that they know some member and for Israel Moro. Because they may take it right Makandra. They are wonderful. Ala de traffic of Makandra. Take right taxi or save the chief that don't extra. And will make money tap take. Ala de ma take a same koni right. India, they must say rule extra. China, they must say rule extra. Japan, ube de extra. Laki de yo kontak ala una strana man, mi ano strana man, mi na wap chief kado. Dat na first skill. Mi a man nationaliteit voor Surinaamse burger, maar mi identity mi na Israëliet. Mi go in a Bible, no one can follow club de Israëliet. Daarom is strana, we tak ala una strana man, dat na ta black man da grong. Ta black man na ingi da grong, dan wij tak ja was allemaal Surinamers. U korte ingi ba na volkslid, hoe wij samen hier kwamen, u no ko samen ja. Bring it out. U no ko samen ja, u no ko keti. U kon keti. En de ingi brafu fos mecha. Dan we kon zien hoe we samen hier kwamen. Dan we begin lei ook toe. U no kon ja samen. Blakama kon in keti. De ingi brafu mecha Columbus kon wipte maar potte maar keti ook toe. Daarom dat u wij vier in jullie keti koti. De trafolke vier Javaanse emigratie, Hindustaanse emigratie, Chinese emigratie. U wij vier keti koti. En nou, a hei memere voeda alok toe. A hei memere voeda alok toe omdat u forgita katibo. U forgita katibo nou. A blakama hei memere e vier hoogtijd nou. Omdat u forgit ponk moto. U forgit ponk bede. U forgit ponk moto. Tirena hei memere we me poku kosi in poku. We ko stap strati. We ko break drugs. A hei memere da alok toe. A forgit teken 27, spriko 27 no. A hei memere na asan fufado. Spreko 27 fel 5. Wa opperformana de morobum de kwa Kibri lobby. Yere, wa opperformana. Dat zou je doen, we kunnen niet brengen voor dat hey, hoe stop doen zou je doen. Dat nou opperformana. Maar lees door. Wa opperformana de morobum de kwa Kibri lobby. Wa opperformana bumoro de kwa Kibri lobby. Dat wat ik mine corrigeri na ngasa sa je doen. En dat de trafolok, u sa makoba e pek na you of makoba e smoko sa na you. Amano te yi takifo. Amano te yi amata e ulop kapalani. Ulop de rapport voor unu. Na Kibri. Dat was ook een Kibri maar no lopiu. Amani fornite kisefi. A opperformana na sa je doen. We te yi blaka ma tak tek you presi you na wap team kado. Dat na sa je doen. Lees hem baka. Wa opperformana de morobum de kwa Kibri lobby. De makeri disi wa mati de ki. De ba trouwbaar. Maar dat bossie voor fiat de artisa Bible tak. Lees hem baka from top. Wa sa sorry. Wa opperformana na ma sa ko corrigeri pir bosu. Pir bosu ma ite tak brada e furu stop furu. Brada e ser drugs stop ser drugs. Dat nou opperformana. Lees. Wa opperformana de morobum de kwa Kibri lobby. De makeri disi wa mati de de makeri disi wa mati de ki. De ba trouwbaar. A makeri sa wa mati egi. Unu na le kumati ubrada ukom. Asano hati tak ei. Mi brada corrigeri mi tak mi stop furu yong. Mi brada corrigeri mi tak mi sorgu mi fro yong. Mi brada corrigeri mi tak ei. Ino ser drugs. Ai hati. Masang. De makeri disi wa mati ki. De ba trouwbaar. Maar dat bossie voor fiat de ba dregi. A bossi fu a feati de badrigi. Ala tra volk. Egi wan bossi badrigi. Wan bossi falsheid. Ala tra volk egi. Verkiezente. Dat je die staan ko in a buurt dat ai mi lo plakaman. Dat nou een vast bossi aan mij kogiu. Je feati kogiu wan badrigi bossi. Wan badrigi bossi aan mij kogiu. Tile reda mas don barani keri wan mij zet kom. Amane zet pe plakamai tak. A bossi van feati dat na badrigi geluk. Lees hem baka. Wa opperformana de morobule kwa Kibri lobby. De makeri disi wa matiki de ba trouwbaar. Maar dat bossie voor fiat de ba dregi. A bossi fu a feati a de badrigi. Dat wat ik amano corrigeri. Amano tegi next. Amano taki ama ibum. Sa je doet 100 chagodoro. Je begrijpt? Unu na opperformana we kogiu. Unu na de profit fukado. A verschil dat toen sabi.
Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community.